Velkommen til bydelen Castro Pretorio. Castro Pretorio er en bydel i Rom, som er under udvikling. Det ser vi blandt andet på vejarbejde og stor vedligeholdelse i byen, som gør, at den ser flot ud. Vi ser her nogle fine bygninger, som har nogle rigtig flotte facader. Det tyder på, at bydelen ikke har en lav økonomisk kapital. Universitetet peger derimod mod, at der er en høj kulturel kapital. Bydelen er præget af rigtig mange unge på gaderne. Det vil sige, at der også er rigtig mange gode muligheder og tilbud for unge. Vi ser f.eks., at der bliver delt flyers ud i gaderne til fest om aftenen. På restauranterne er der wifi, hvor man skal gå ind og like en Facebook-side. Og der er rigtig god mulighed for at komme til og fra bydelen via god infrastruktur som busser, tog og metro. Hej, vi står her ved et kæmpe bibliotek i et universitetsområde. Hvad vi ser omkring os her, det er ved Sapienza Universitetet. Og lige nu der befinder vi os i Castro Pretorio. Vi har gået ned ad en kæmpe gade, der hedder Viale del Universitet. Og det vil sige, at det er en kæmpe gade med en masse universitet. På universitetet mødte vi 2 unge, som vi spurgte omkring, hvad de lavede i deres fritid, men også hvordan tilbudene var for unge. In this area, to go to this town, or what do the young people it's do? Piazza Bologna, Yeah. where it's near, Yeah. and there are all students. Yeah. They meet It's up a there. restaurant. It's which name is Meeting Place, Yeah. and there are all students. Vi hører nu yderligere om tilbud til unge i form af studieboliger. The students, la casa dello studente, the home of students. Okay. La Casa Dello studente. dello Studente. The There's home of a lot of students. students living there. Yes, Yeah. they are very So much. there are opportunities for young people Yes. to live here in this Yes. area. Great. It's our passion, but it's not so easy to find a job after. Especially in Italy, especially for So do history you of think art. you will move away to get a job? We hope so. You can't stay in Italy. You will leave Italy. You think? It's impossible. Live in Italy for a certain period, but I love Italy. Så når man er studerende i Italien, er der mange muligheder. Dog søger mange væk efter universitetet, da arbejdsløsheden i landet er høj. Vi hører nu om de unges økonomiske situation og familieforhold. Yeah. Not expensive. Not Not so expensive. expensive. No. How do you get the money to go here? By the family. By the family. Yeah. It's Do you hard have because a we job have. then to earn No, I some don't money? work. No, I don't work. No. You don't work beside. But where do you Just get the my money? mother. My mom. Your mother. Yeah, that's great. She We do sent that. me the money from Kosovo. Yeah. She sent me every She month. sends the money. Vi hører her, at den sociale arv spiller en stor rolle for de unge, i og med, at de er meget afhængige af deres forældres økonomi. Vi spørger nu de studerende om multikulturalisme på universitetet. London, I don't know London. Different kinds of cultures, This area is- countries. They are Albanians. Albanians? Yes. That's funny. Why? From No way. Asia, because They know the languages, I think. Yes. There are a lot of students from Erasmus, but there are not so much. Only Mostly Italian mostly people. Italian. Efter at have snakket om multikulturalisme, kommer en af de studerende ind på diskrimination. In law, there are very much discrimination because they are all avocado. How can I say avocado? No. Avocado. Yeah. Lawyer. Yeah, that's okay. Okay. From Yeah. Italians. Yeah. Lawyer, and they are all Italians from much years now, Yeah. and they one professor said, who is not the son of a lawyer or something like that, Yeah. he couldn't be in a lawyer. I interviewklippene ser vi den manifeste kultur, som er tøj, adfærd og sprog, hvor vi ved at snakke mere med dem kommer frem til deres kernekultur, som er normer, værdier og de holdninger, de har til forskellige emner. Vi er hermed kommet frem til, at den kvalitative interviewform er meget nyttigt, når man skal ned og vide noget mere om personernes holdninger eller værdier. Derfor har vi fundet ud af, at der er gode muligheder for de unge i området, dog flytter mange væk
da det er stor arbejdsløshed i landet.